Djka and Ghana web for fan news. Yeah. Haruna Iddrisu will be the next president after Mahama. Yes. Prophet 99. Yes. NDC for the Obi on the baby they will lose. You said Haruna. Djka. NDC get 12 years now. Ewa kunyana so. So when back in Japan, na ma for ka Kennedy be back in be back in be. Me die ni pese me ka me as a sunsu hintasem me ka ne say Kennedy Japan delegate for the 2 minutes be sa ma Kennedy Japan so mra dia. Kennedy fa camera ensi ni so. No buku to dwe, no pa chaw. Opa Ghana for chaw. Ansana o man di ni boni chena. Delegate for no ebe consider the number. And na me chese sa chaw pa no say why denti na o say obuku to dwe no pa chaw. Ghana so nim say 8 years 8 8 years una so te say hwan obefra konwa no so ebe ma NDC MPP for any mistake no me here ka o break the 8 MPP for no se nye o ma so na ye din e na o mo value asofo bi o mo wodin a o ma dom na kofom o mo value wo mo e na o mo di o ma chia ka mo breaking the 8 se John Mahama entiman tutu ni just 3 years na ku be si Ghana on be tu na de so so what tutu ni me that 3 years na e be tu na de so second spec e tu na de so a NDC emmabium MPP emmabium I was a mamu nyina makwa about the mobile Djka nyan support TV and na me ne prophet 99 and yeshia Yehowa beye prayer ministry na ye beto be I think say 2024 ope one of the professor womo ehye nkom hye ya na obi wo ho a ebi wo ha prediction ba nkom bi wo ho ne so obi sha e wo so wo frɛ no obi san say na da won kwan fa na wo dae de na nyankopon be so sa dae no apart from so hye nkom say John Mahama ene benya seat no osan eka say majority of MPP omo parliamentary candidates no e be lose omo seat. Aside that kwanya ofa so eka say I think say o prophecy ba could be about Dr. Mahmoud Bawumia. Yeah. No okay say only sofu bi as the running mate was saying. Professor Opokunyina. Professor Opokunyina. Yeah. As a running mate. As a running mate. Yeah. Interbution for prophet 99 and amenya na mene no eba be hwetwe nkomo prophet me mo akwaba mejo so brapanyi na umpombo ko de Kristo adaro ma me hu ye pa yeda Kristo ase yeda obo ade ase prophet na mebusa se wono ya na woda hefa ma mejo platform kese we so na me fa nchi akese ma otumfo yewra asatema yewra ewade nyakopon ihyerera no omana hoden na nyaso de man Solomon na ode bi adom no omana nya kese na kuma power de sumo man Ghana no entimi ekwawie na mechi ya me amade nyina the COP retire Kofi Boachi police penyi Kofi Boachi okọ retire nyakopon ehira no na me bompa yese aka John Domano man be wini na ka wahye na nyonyam aman IGP but they be ya mebu ni din aso nyame adom John Mahama ba position de ma Kofi Boachi kwa na mudru etime me kra eni ajo mimu papa no waye bi ama Ghana ba Ghana for ye refi no na Eshenkofo ansa na be ko Eshenkofo trim se mo hye nkom ma John Dramani Mahama ebenya seat ni nyina mo ye NDC asofo enya sa na tie na tesen sebi mitoaba otoaba odifo bia no ogina ha mo oman te se sojani sunsumu no ne besi e wo Ghana se moja begu fom to kwa besi sebka na se eja to katamanto a ni amafo ne ma hyese no kanyame be yachi ne difo na ka waka tete no hwa omo kom nsuo abosonsomfo won se fanse kumase ha ofin ya wo comfort da nsuo ano a okom nsuo no okay te so bi di nsuo na chiwade ko kana ana so obi ko di nyamna sa wo nsuo no mu a nsuo no be yi ni ho de si oman comfort so emekobo na na amane etika ye say no ye gina ma oman no e say bibi etotuma nyakopo yi kire ye na yaka kire nipa na wo man no mo na ye hu ye gina bia na so bika sa say obi NDC ni ana obi MPP ni enya sa ye wasofo ni bi wono ma wo ye ne den o MPP ni okay anu ye ne den party da na koma so
obisu wa ye ni den no matter what is beyond NDC e de na koma so but me prophet 99 there me a neutral person me a neutral e ko be ka so be a neutral o ma pen kufo mama ne vote pen atames o jimisem vote mahama agi akufo do gie ansana John Dramani Mahama gie ba me pass of die mu no ne Yakopon de me yes enche ne ye nwanwa e bura adwene ti aseso me aka do ba bia na me bisa me say terade na adon che de we wo ho na o ma me si sam adwuma se ka me kope ball abo ana na 2020 asofo nyina e hye kom se nanando ebe maintain the seat obe wini 2020 yes but surprise bi wo e commission mu ye betu aba nse bebre etimi si wo abatuo mu eti ne wo na yes senkyerani a ebe ye nwanwa ne be nwanwa ne se prophet na kwa me kwa na se Yakopon ma me tumi a e mafa se e commission o man safo na kitame captain ba kitame ene se me dwa manum ene se bia me twa ntoro o ya me news we a Ghana web news we a we me kano Friday 10th of July 2020 yes but you go to kan kakre bia kire wo ma 2020 elections NDC will win majority seats but not presidency. Thank you. Now what about see ho? Also, the General Overseer of Yehovah Bay Prayer Ministry, Prophet Benjamin Osei, has prophesied that the first time in Ghana history, the National Democratic Congress NDC will win the majority seats in Parliament, but will not win the presidential race. He has therefore advised the party to forget about the presidential race for 2020 and prepare for 2024. And for the news no. Ghana Web. Any di ma fa kire camera no. Ghana Web. Fa kire camera na amafo hu. Ghana Web. Yeah. The print here enye se ntro na metwa. Ghana Web. Up to now wo ho si ya. Ugugu esi ya wo ho. Na je say o kan sa asem na nsa na 2020 kra ya baba beto aba no. Me shame come to. That was Friday, July 2020. Thank you. The same thing Monday me can on the 14th, me can 14th. July na me can on my channel na YouTube channel me can on my channel say NDC belusu election 2020 ya omo dwu homo ti ase e be court nesi 2012 no e be say happy biom wo de traso so me ba dina na me pushu nkwache kwana we in some of the be say me tie dia wo kan person ka chem say this election so e be court election ya na no matter how it is e be court hey where the prophecy where the money na eguma so no matter how it is no e be court because court e be no e be ta ba you NDC for ntiase me say no me nye politics and ma ba to so enjira fa kon o ma be for me to aba ma de pen atames me to be ma de pen mahama me to be ma de pen ekufado me to be ma de pen e to be ma ba to enjira fa kon ba me de be ka no kre no in my life iti me mangophobia Ghana for nanti asese to aba na wie no Ghana e be se court bio but e court e go si be bia me ba Prophet Benjamin Nanaya Osei Tutu oye founder and overseer wo Yehovah Bay Prayer Ministry or say this election 2020 ebeko court prophecy or say ebeko court mumbo date na mo fan to ho or say we on one time and man so abeka on or say ebeko court okay now nti ne ekokot kra ne sunsun so say kwa ya fa so ai panyefo no mete konya so no omodwi oman no ho ena mo hu se da bi oman no ya innocent ya to aba mama ewie mo na mo ti mo ho asem da ba ha dia ekufado ti ase mahama 4 years obeso ene no kire ya oman hu donti ekuna na do so ti ase eti sa na mahama so on ti ase a on so de be court oman hu donti ye be bu egu ba na be se NDC 40 ase se omo party na eso te sie no men commission na me je to on me ka say bia bem e sie party ni gina gena mosquito na so asabi nkatia me na me ka kire so sum no on na party no e gena na so e di say omo boni bi omo di Lawrence bia no they should go omo organize omo no omo ko Lawrence chel whoa 2008 baby Lawrence a solid dem on baby okwa bomb pa stress e party ni bra power eba power we am yi de ba ko she nsa no me say omo ko Lawrence chel so omo ko Lawrence chel na Lawrence say pure water we Ghana for me na me dey buy mutuma na NDC they will come back to power
But say pure water way, Lawrence Akosomu, no more do margin on no pay at the bar. Messina now do obey with this last week, or will you 2004 2024 no. Say any people say almost at 8 years biomu su biom dia. Omekonwa no any people konwa no. Edu. Apaso, it's true say NDC lusu ye omo di court. It is a new paper where me chew news we hear the day ye to aba no. NDC for we say Sami Jemfi, right? Yeah. Midnight by 2 o'clock omo ye press conference I can say amafo say one benya seat MPs bebre or parliament but omo timi nji ekofo de konwa no na ye news we na hwe so de kan. Oh, okay. Me also me the young prophet me young man amegina we ena enu besin kwae no election we kwa we na 2020 NDC for the control parliament because na ya me chire me say NDC be control parliament be ko for the omo timi ntu no eno no abesin ko 2021 ena me ye paibo ena me hu say MPP ekufo do ko a ho na eba obi enim say Alan Cash obi say kwala ko say Alan Cash ena me say no ni me hu nie me hu say Dr. Mahmoud Bawumia ni hu odi nche MPP panyifo no nyina yi say omo de ne ba Bawumia it we share sorry we are say John Mahama will win with the wakasa kan John Mahama will win 2024 if Akufo-Addo does not step down for Bawumia. Your date no 9th April 2021. for the fact news no Ghana Politics Online. thank you the process the breaking the 8 process ni na wa ha. The General Overseer of Yehovah Beye Prayer Ministry, Prophet Benjamin Nanayao Osei Tutu, has prophesied that the only way the new patriotic party NPP can break the 8-year presidential tradition is for President Akufo-Addo to resign a year or 6 months to his end of term and hand over to his vice. He says the only person who can help break the 8 is to make Dr. Bawumia the next president for the period, so he could win the polls for them. He explained that former John President Dramani Mahama will massively win the 2024 polls no matter the candidate who is presented by MPP. Thank you. Bawumia Obayana Sobamba. Obaye. Thank you. We better papers be here. Me call na me share come other life for Ghana web for na ma print and the second one in the date no ha. We so can January 2022. Yes. Wednesday, 5th January 2022. Thank you. Rainbow Radio Online. Thank you. Alan as 2024 candidate will keep MPP in opposition for 16 years. Prophet 99. Ghana weapon FI. Okay. Ghana weapon so FI. Yeah. Any Ghana weapon FI. Any na it didn't na ka same way. Nyabotre. Na share down. I had an interest na ebita amafo no. The second condition he revealed is for Dr. Bawumia to select former chairman for the Pentecost Church, Ghana, Professor Opoku Onyina as running mate. Thank you. Dr. Bawumia winning no. Oma anko papa wenche ana. Omo koye. Nidi ama bonti ana. Nidi ba. Eti Nyankopon otwantro. We na yenwa e wo komhye mu. Eka komhye mu akomhye Safwana. Eti na meka se me se me na mekita title no. Dr. Usu Bempa Opambo Prophet 1 Opambo kunchacha no nyina na jagezi nyina oma making name na to that. It is omo didi wadi ni ho. But you can't commission now na a D for the whole Ghana no there 99. They say me na 4 years ni me ko 8 years. Me na mekita title no. Na 8 year commission we buy no. Me hu say ekonwa no ebecha woslim. Nya no north. North no. Date na me di cast asem we. The same date ni. Okay. Ghana web. Ghana web any Ghana web. The same date. The same date. Okay. And also 5th January 2022 Rainbow Radio Online and Ghana web for fan news. Yeah. Haruna Iddrisu will be the next president after Mahama. Yes. Prophet 99. Yes. It is a Opoku nyina di aba bontin a. Ana na Haruna de ne di ma bontin. Opoku nyina kwa ponye politician po di aba bontin na Haruna. Into who say after President Mahama no Haruna Iddrisu ne be next presidential candidate for NDC. NDC for the obi on the be bia they will lose. You say Haruna.
Dintia. NDC kita 12 years now ewa kunya so Ghana so nim say 8 years 8 edu Yes. 8 years ona so te se hwan obi fra konwa no so e free say ye shas ye say ye to aba e free Rollins time eba Yeah. from 92 ba 8 years 8 years into the end be ma NDC atimi abreki ebema NDC MPP for any mistake no me ye ka omo break the 8 MPP for no senye omaso na ye din e na omo value asofo bi omo wodin a omo adom na kofom omo na omo value wo mo e na omo di omo achia ko omo breaking the 8 John Dramani Mahama obisa me question we say ye den John Mahama since 2020 and me ma warn say omo forget about 2026 omo plan for the year 2024 it John Mahama they no matter how it is bia minimum say no ne ho di wo part no say any for say ono ba ye den besamba na omo di ne ba so dia e be get my MPP for it MPP for mbe den moment ma break the 8 ala cash na ho de wo form so na ho de wo form eden ma unya say ni so ade because John Dramani Mahama enipa no abedi o mine so pen na Ghana for yanka say say ne ho afone oba ne niema bi wo ho a ankoyi nti won kotena nche nti de na ma unya avim say obesan aba de na ohunu ye say o weni anase nyame de adom achede nmawa o ye paibo anase wo da ho kwa onya enisuade hu no won kata we ne ko nya yakopon no kasa utwa party no picture se ye minuti metima twa NDC for picture ato voice ya na ma hwe party no nyina se huana ne hu odin a position we okwa ebeboa Ghana enye party no ebeboa man no na ma twa MPP for so se omo nyina so huana ne hu odin se oba ebeboa Ghana oni mo say this election we na ye nipa 3 na omudin ewom 2 eye MP 2 ni ye politician ba ko nye politician na ye NDC and MPP omo they strong but can nipa obetima break that NDC and MPP for this election we no na makato Dr. Osekwam despite the whole Ghana ono penaka how mentiase maka wasa mato da maka since 2019 na maka kan and then your prime news for the 5 and that na matwe say despite being a president yes Ghana is a business country at the top mine it is here will be our own business motimi kraniama e shipu niama because Ghana baby eto chima no eto sin temaport o na man nye sikefi o so na ye botimi fo no kro no wo because na ma for timi yiniama eti ekufo da mamuo no the year 2022 no na da mamu na apem enkoyi na apem oye hwie nye ye bi anapem eti that time no na ese kana na do timi resign na ka ba omi abe continue adwuma no eti 2022 na do amamu no pem no na me hu say MPP for no matter how it is nothing can change opposition de onbeko and sana omukotu aba omasa fa napo running mate hwe napo running mate no o say Dr. Baumia winning no eche ansana appoint the running mate yeah onu say eche pa eteki be say 4 or 6 months asana to be pointing the running mate na professor opoku nyina omakọ ne chen several times man anja tum because so see ye dirty policy na ye wo man no na nye eno mko Kennedy chen ena Kennedy say ono de ontimi running mate ba so be campaign my PPD a mko fa na pomra na pono so na ahemfo no bi e wo menhia eta na chi ba na nye na po na ye Baumia choice ka Baumia choice ni ye professor opoku nyina it MPP for lose election the year 2022 me be kan ansa na Kennedy Apom ebesisi dua for them ba nyina me say a total hands down to lose ana me ye paibo bi ne paibo na me ye no e kire me say untumi arrogant bi a oye e wo party no muti nyakopo be man emiguase be ka MPP especially Asante region video no wo ho me ka right TV me forward am okay say o buy me buy so o boy 30 yeah video no wo ho ana me ka say NDC will shock Asante region because yes say the aboa kwa be gina Asante region na the MPP atare ne kwa na umbeto ama aboa no ana me buy on the 1st August ana me can say
John Dramani Mahama be NDC benya vote bu Kumasi anoma ebebru adwene tiase so and MPs no so no NDC will move from that 2 MPs no to others say nya kwa 15 MPs 3 1 ebeko court e wa Ashanti region me the full video ni mo no bo a ni nyina wom Royal TV one of the TV station wo Kumasi ya enye intro na metwa atisem so na me ko kan wo enye obisa oso de num nyina o meka kire etina me ya na mabodin abatwa ye ba betui speaker Mahama be winning more votes in the Ashanti region speaker Bawumia speaker NDC be winning more votes speaker over there is 3 million votes in Ashanti region no tell me Bawumia omo ye yodi wow to this is thing so John Dramani Mahama and this kama ni ministers ni MP say if we campaign go this kana o ma ye adwuma no sabe pe no be Bawumia it is say NDC that make history say for the first time stronghold Ashanti region stronghold of the NPP no NDC awene ebe shock Ghana me pese wo si so mame me say ebe shock Ghana enti figure na ye saying e wa Ashanti region o be we ne saying Ashanti region no na woko Accra so a come Japan Remo Radio because say kwabra election we say MPP nya 90 MPs a na nyame oni wiase say MPP te nya 90 MPs a na nyame ni wiase like last 4 years 2020 na say MPP for o nya bro so 45 MPs pe o nya bro so so recount e mo komani but this year because kwabra so mo nya 90 MPs na nyame oni wiase eti commission na ye hye no bra panyi enye se obehu se we be win na ehia wo but secret na wo abatuo mu eye kwose ye ngonwa no na ye gina so na hwe ade bi wo ma me wa ha we on data medical we date near we 8 months ago 8 months ago yeah me printing this month it in August muton. Oh, okay. Say 8 months. August muton. Okay. And in the even if Bawumia and the MPP enter the pocket of the devil, 2024 is a done deal for Mahama. Prophet 99. And I went to fear way so. With the November Wednesday, November 17th November 2024. Yeah. Bawumia's failure to settle Apostle Opokunyina as running mate lose Prophet 99. Yes. Bawumia lose in election because of conditional akam yunupe. Otimi crosses out minunupe de ka oko. Eti ba ma ba haya me no eye interview. Nya me kan ni say na utimi e get close e ka kire wo mo. No. Say me din wo form. Me wo ba na say. So omo value asem na e wo online na e ko ba no. Omo value. Ezi say Doctor Ousube pa ne kan ya. Ka mo dem ne ka beko. Ka we ka history. Ka yes big story ka media fa no ka ye hey wa Ghana ha. Nso 99 me na meti hui. Me na meti hui. Na je said the case ediye ni ho no ediye ho nana ediye ho say NDC kita 12 years e wakunya no so kita 12 years o kesi sopo pim 12 years na ebema NDC benya that 12 years no on my Ghana Emma John Dramani Mahama ayo mapanyi ya man 3 years pe sa 3 years no otimi pass ya MPP for on be wia pachaw na still na omumae won be wia sa wia paf da form pachaw sana omumae because unim de ntia wo kana say me doubt no Ghana your maybe a Rollins from 1992 to 2000 8 years no obeye du betimi bia Ghana kwandodo na Rollins na beye ba otwa mfie nwotwe no Ghana for so ho afo na yakwatena nchen omampanyin kofo bae National Health Insurance
or the alcohol hippie yen, be ye near my bebree. Free maternal care, be my walk of our yere. I could disable when same hunubino, for force or yere quack or won't free. Ah, nature says our police will Tim say, yen na ye praise for by a D 8 years no. Ghana force and one for no to uncle. NDC buy a buy Mahama KJTR market schools any ade Iddrisu 8 years yes uncle. Nanado buy a free education akola uncle school. Ah na obi anim says ade ne de enya ade senke be tu ne so da. Ba edin fie nwotwe no yes uncle. Enti se mi so for bi ka kire me say obi betimi atwa more than 8 years wo Ghana akonwa so a me particular dey na me doubt enti ene date here ene date cry say ene I think 30th right 30th January 30th January ene 30th January say share time no so we dey kasa no ene 30th January yeah about 436 thank you 2025 thank you ene me pesa prophet 99 yes man actually me die ntia wo se NDC betimi atwa 12 years e wa akonwa no so na se omo antwa nso a on this very channel and I will can say omo antwa edien like edien me who said the BCB can say omo antimi antwa yem from say o your trofo and a free na krokro no me enso so biem. Thank you me da wano ase John Dramani Mahama say otwa ne 4 years we a my can be a say oman no sunsum no oman no e ma no 3 years pe sa 3 years no ne bosha o she nyemo so abetutu yie o de tutu yie a that 3 years no obesa twa sa 1 year na ka ho na 4 years it is the next person we ba no hands down Haruna Iddrisu so and it's for the different person be ba somebody Jonah Mosquito ba mo be lusu mu de Muhammad oba no vice ba mo be lusu Julius Debra mo be lusu Sami Jefi obi oba be bia mo be lusu but Haruna and the better be continue dwumadi no apart from Haruna Iddrisu obi ani hobby say NDC for enim nom do obi aba they will lose it Haruna no your friend the second Obama in Ghana dia me man no second Obama Haruna Iddrisu na soma wana minimum no me hia ne poda nana nya agenda na wo ya man nana me nim no nana me nim no me try say kam ne be hia me try say me ne be meet eso kwa me na so a me hia no na me na kasa e difficult tama John Dramani Mahama eba no na me pray say me ne be hia eso na e difficult aha Asante Reggie akrapo no chama no wa na mo no kwa no me pese me ne hia kwa na me ka me last year ni ton eso ma ya me hu be kwa ni pe be na me so a menya no ka we ameke ka me mre ka ofa fo friend ba say ja small boy no ja no ni se o ka bia bim live MPP party si asay party na say na omuko transe no mo sisi ni me bia party basa base e basa ba back to Asante region ha 2008 omu free akonya so sa nsemi ya na esisi enye new na ebi ewum because na as a Kofo side and afi na other side te said the neya SA Kennedy Japan ebi say Kennedy Japan for 2028 ebi say Dr. Mahmoud Bawumia for 2020 so ka say MPP asaya the SA said America no enya de say eye ade foforo ebi esi da 2008 lose election and then maybe say na a course but prepare almost have bounce back this all case I say how maybe I say chere say panyin ko for the free education by say na wo ka no enya mu MPs na mu de bai sika de show mu say some for ko ye dwuma o man tem o mu diska no o manya hwe amwa Ghana na wo ho o manya hwe me ka hitasem okay me ka hitasem etina me can say o hwe video na ma forward am on me can say ni esi to the 20
2016 John Dramani Mahama this kama ne MPs ministers so mo fa koye campaign o mo transika no so o mo ankonye campaign no lusu yi no saa na ye de bedi Bawumia because Mahama no time na ye tutia no na the ministers bi a all pa yon boys bi ni be a ni me bi kone ni se bi a Mahama no di o mana bro etini ye yi ni sin chen no but Nana so ba oba ye no that 4 years no sa 2016 to 2020 ba no na eye kakra anya bebri kakra ba na ye nim se ono kwa ye west kwa che Mahama we west kwa che Mahama ena omo twa ne ho ahia no omo ntimi ntunifo ena omo so ye ntu omofo na ye se oti we so kasa radio so do this bia na for tatao apos for tatao etene ye timi nka enkyere omampanyin no any party for say na mu ye wrong untimi nka okoka e bechew eje basa sa de se ko anotum ba ye bi mu so de ye ko a ye de nyansa na ye den ene kasa wa fa nyansa kasa ade beche no be bi oda na nye eti nyame ka ne se ona baka na Japan na mafo ka Kennedy beba me de nya pese me ka me as sunsun hintasem me ka ne se Kennedy Japan delegate for the 2 minute beba sa makere Japan so mra dia Kennedy fa camera ensi ni so no buku to dwe no pa chaw opa Ghana for chaw ansana o man di ni boni chena delegate for no ebe consider the naba na me chese sa chaw pa ne se waye denti na o se obuku to dwe no pa chaw Kennedy some of kan ewo Ghana kan fa o mine hu nyina no na last minute work back kan somewhere mu odu atia Bawumia wow party o wona obi o man no adwen o obi adwen mo na watan no ho akoso mic mu ye campaign ka man say this is the best person I say you fat too many man no be continue adwuma pa ekufado ye na first na o ye campaign no o man tell say Bawumia no Bawumia wa flopo this wa flopo dia na say enra wa say ka say onu the only person betima abo man na oni o man ani ni yi wa twan troke say akire o man no because now so now pray aso be o mapanyin and na that so na youth no so na ye atwen o man no atwen eti de wi o dane no ho a obe kan nsem bi a enu kwese o kan no wa ma ni career no and as the respect no akofom hands down akofom totally hands down me de no kwa me ka kire yes be me tia na me dwa menum dabi oya ma we Charles Owusu se den no ye MPP ni me boa wow original UTV was Peace FM and I say then resign now and hand over to Bawumia if you want MPP to break the age. Charles Owusu to Akufo-Addo. And no, Wednesday 29th November 2003. Yes. Okay, Wefa. Peace FM. Peace. Me dia na me ka say Akufo-Addo should resign no. Me commission mobra. And then the boy. Ese ho eti nante na me nam hwe. Me mo metim po en cancel. Wo news we. Atana Jonah Mosquito ekopre chairman. Me hunu say chairman ofusu apofufu obelusu hands down. Because Mosquito you be a NDC party no mo no. So ono position be a party no mo no. Obi antimi no. Obedi kenja. Obeko. No matter what. Hands down to win. But no so sa no ho na ne suruma no wo. Okay. Ho na ne suruma no eden. Ewo. But say ye NDC for say because I'm saying Mosquito kita sa the benefit no yen fa ni mra no be gina say say presidential candidate about 1,000 years and this be 2,000 years enye ne fade ni ho obiane ne suruma there say onye presidential material na say onuru ho oye leader of to say yemmo obi achidom. Yes. But say udina be gina say be control the whole Ashanti region untimi enye ne fade no obe flop sana napo e flop we no onse napo flop we ko okọ gina ba omi achi no as a vice no hwe nse ma eba bomb nko a enye napo ene se ko gina ba omi achi etika na ba omi ade ka ebe abaye Muslim and Christian
ba omia ebo wura Muslim a na opoku nya so abo wura Christopher mu eti asema making so we do ye journalist mo go back to research na bisa say omo akohu opoku nyina na ene ehu mmoa ba na papa no so de ma omo na te na me twantro meni yakopoka na meka itenne we fidi we me say NDC kita 12 years na oman Ghana sunsum Emma John Dramani Mahama 3 good years pe sa 3 years no otimi breaking that 3 years in dia obetwa 1 year na kan 4 say wansisa Ghana mrane dia and then the second Obama Haruna do so abeto aso na sa 1 year na e ka wechi na meka no wonse say yama na 3 years pe oni mini awachiri okay 4 years oni ni ewum because oka 3 years na emi won watch say over 4 years utwa thank you ba oka sa 3 years oka sa 3 years the intina oka 3 years the secret was 3 years no no me kasa te say odifo wa say na ye papa Mahama obodwa o invite Burkina Faso panyi mane bae no the young man no on say Ghana ba on say ogifans Ghana hapa thank you say Ghana for a meeting o man sunsun a meeting say John Mahama entiman tutu niam just 3 years na ku be si Ghana on betu na de so on betu na de so hands down so what tutu niam ye that 3 years na e betu na de so sekespe na just amam for be bre no yetu na de so a NDC emmabium MPP emmabium ya sake wo mokra etem se jom oman no sunsum ama na 3 years pe etiniama okekanka no so watutu niam yie na wa hye niam yie a 3 years no pe no betimi atwa but watutu niam yie dia obetwa ne 4 years and the NDC betwa 12 years straight na 12 years nyina na won off na Haruna dusu no ni ba no ni running mate a obefa no ba ko be fi voter ba ko be fi Asante region eno dem ko ye hu adwuma asa asana me de ba ko din ba bebreo ba akunwa ne de e won off stay on off me say akanfo na ye mistake akanfo ay mistake tama omo no titi wo mo no ana mo hu se da be kunya no e be che wo slim di ntia say EPP di ba wo ne bae eni susu di John Dramani Mahama ne bae ba ni nyina if enough slim ba na omo anko back sunsumu an waki ya hwe say after sa nipa menu we achi no ho e be be fi NDC aba sa ko omu nya nipa we ani a owo adoma chede a nyame di adom na obehu akwa akira hu se da bi and after Mahama no ebie no obesa pie bi mu no efi sire mu a ka obehu se ba omi aba omo de ni ba people de ni ba no ka omo twetwen so yes but stay ba omi 4 years coming obesa unity but onyam fans sa no nya this year last year fans no onya nsa gentia sa ekufo na epushi no sika odi gu form no sa sika no onya bio enfanye campaign bio ese Mahama tutu ne maye dia na MPP ba me do betwim kene Japan obetwim the next person or Asante region haya me boni dia chiro the second video e baba Prophet 99 osika ye buru me amini o say o ministry ni din design Yehovah be ye prayer ministry pacho wo hifa me wabrekuma Accra because me ba Accra next to person ba ho obehu me pa na mbe hwe me shebire obehu me pa me so me ho so de abochefo kwa na me yomo paibo video di tum no bi wabochi bi oni bi waga say 99 de ja no o na chese me nya abroche ni ma da me chese omo no se na kwa o so wabehwe o shebire mu no omo de chest picture se na me say na picture ni say na me ka ne hu sem enye se me tia na me dwo mani ma kire nana picture keke just come up picture keke upa ma yewie show yi na we obi picture of phone so fa chese na te na we hu ni sen mwa hwe afita ma ne ma me nyinsen no ensen be pepe saa kopma wie kopete end me so ye madoma che dia me di ma me na me footballer na me nam ta don we betu mokwan mu man ko bible school me saa ya obi preach ya no kita quotation be 10 de preach no
me met my for one quotation pe me bo resumes me kasun suma sem sa ma preach wi Ghana prophets madifo Ghana dankofo bebre na no say apart from say ye to aba ye president ye bebo anase bia agokensie bi san commission nko na munima side no mun hye nkom bibia emfa bibia ho biem enokre ade ba ko wo mu ni say abato edi oyeli ebroman abato se mintim ho ase pia moja begu fom and unless we are atwem last year na kan pa begu pa ka moja begu fom rough eti me gina Remo radio e kan say mekano 2023 say that 31st on night no as I be 2024 no Kristo ni bia kwasola o se obom pa mo man Ghana na hope says sa news no ekoe otimi say asofo no mo nkranti say Dr. Wusu Bempa no mo na jagezi no nyina o nyina 31st on night no o nyina bompa was ade no ho edi mo man no eti na eni die asofo no etie ye eti o mo ye ho adwuma wo but asofo anas edifo no enya election kwa normally no sa de boni bi ba na esonche o man na nyame be ya kire obi no bi abeka but say adeboni bi ya cheda ni ho sa na eya na memes no mgu ye na ase no omo ho adwen ono mo ho commission no eye usofu panyi o hawo se na be o memes no be nya be pagina memes nya be pagina e na ma omo ba omo so mo tumbe to offering 1 cedi 10 cedi e ma wo so di bi ye den eto isu ye den enom eti enye election kwa enye we kwa ena oman ko so hwe mimi komishia ma preti nyina be kire wa hei oman ko so se no man be nituma pa afra ya se Ghana nye ye o ye mresu ye sole ya Ghana be ye minum ye sole ya Ghana be ye ne forget about the panyifo no ye sole se ya Ghana be ye itina me ka cho se be bia oman na kodu no ya ma John Dramani Mahama 3 years pe oman Ghana sunsun nsamafo nyina ka ho bi ya ma na 3 years pe because ebi mi na beti fifiri eji o mani si ho etem ka samafo no o yeta ma Yesu ko bom pae ay ya ko bona se edua no Elijah and Moses o mo spirit e ka se saman e be hye Yesu Kristo din tenem ka se o mani sunsun e man 3 months pe 3 years sa 3 years no o make sure say botitu nyame yi na o make sure the first ni ye Ghana insuo na ye se na insuo no hunhum efi insuo no mu no o make sure say eni beye krojin asa eni ye krojin wi a say ni aka no o continue o be say otimi pass a Ghana ebe ko nanim na NDC ebe move ebe history because Lawrence abetwa 18 years there na Dramani Mahama esen ni slim force wa betwa there na dam say a slim for no o ma ya dey because lema betwa bi na mama so buy mama echi so Haruna besamba Haruna Iddrisu Obeba hands down. Me pekwa me fast upon me hia no. Na me na kasa. prophet on number Obi hia me a frame wo 0550 501086. Misa bono mane bio 0550 501086. So outside the country, what follow ukrata, onya fale opo bi mana boa wo, ohia favor, awale enkoyi, anase yale bia betu okwem ya fa anwo. Hwehwe odifo na tena akire kwan. E wo no man ma boa akire wo no. Nyame be na me so e de agye wo. Kristo ti asekutu die, nyankopon be na me so de agye. Enya sikasem freme na ye ni komo. Ba wo outside the country dia send u picture bra. Picture mi fanya wedru, mi fanya ohwie, unya mi dihye. E na malo be fi se bia, me picture komo bia, obekumi da bi. Aso no be kun, na bia ni pa kon, one ne wapam. ana ofiefu asama o me se no me enya bosum na me de ye adwuma. Me wura me hu sia wo se hwe ne me hu. Nyakopon na ene me bambo. Ti Kristo Maya ye besan hia. Me da mwase. Video no share pass no be so pass ne ko ne du akiri
nyame bɛna so ɛde agyew ida wase Prophet 99 Yehowa Beye Prayer Ministries ena meneno eshia ya yebo enkomo no waka nsem bebre na said ye kan video yi part 2 ebeba because nsem bi wo ha wo kan ya e wo se yiyi ano ana part 2 no yetimi esan eto asa hi Djka Nyansapor TV make sure say obe subscribe no press notification button no for more uploads me da se so je bre na hwe me makraw bye bye.